paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay akas na ti panangkitam kanyak tuyang. Mas daaw ang araw manang anang. Takasla kamutan teenager. Naka-sleeveless kamutan. Kan kasla palda ti balasang day tapaldam. Kahit maananaw, ti importante kat komportabli ak. Agraraman ka nga rod ano kasta. Katsi ka ngay, kita manday talangam. Day ta pandiling mau, manon abulan asaan analablabaan day ta. Kanday ta bulsam, nagado ti mansyana, akas ladi ka agsuksukat. Sa nabali at abakot akaw. Pues, agsupa di tatuyang. No para ken ka, ket ayos laeng nga uray di ka agsuksukat iti badom. Ay saan kanyak? Ngamen, adaw ti badok. Saan akas ken ka amay-may sa ti pandiling mau? Kunamlan asino ka ba nga ado ti bado na? Makapasair ta sa uma. Anya, masair ka? Lastog ka ba kata? No di mo kayat ti masair, likli kamot nga rin ti mangsair. Sigay, ditakan. No apay asi kapay lang amin mo tinasabat ko dito'y dalan. Kunamlan balasa nga magmagna. Idin to takuri bat-bat-batan. Ay, agrarama na bakal. Talaga mo't nga dutibado ni bakit an nga tuyang. Ngayon, tunggal makita sa balilat na tibado na. Wala, tagpapaubing nga ron. Feeling teenager. Talaga kit di nga dutibado na. Ano na ngay nga ron, no di na usaray. Di oray man kat inal daw nga agsukat. Nagpipintas pa'y dagiti kaus na. Agpapaubing nga ron. Ado talaga tibado na. Sa nakasking ka at alulang tibadaw. Aguray ka man ba daw? Asino ka diti kanunungam, Siya kaday, wano ni bakit anang. Sumba! Ay na, ibagbagak lang tipudnaw. Kanunungam kit diyan ni bakit anang. Nga main, keras mo dayjay abakal. Anya keras? Kawan, keras mo nga mingkal. Iso nga'y sakit mau. Apay, agimon ka. Iti anya agapaw? Sika, no isukat na kenkwana. Amom tuyang, uray bakit ni bakit anang, tadapay laang nubyo na. What? Wayne, nilakay si mo na baknang agwapaw. Aya! Iso nga uray bakit ni bakit anang, tagin injaw itibiyag na. Naragsak itibiyag na. Sana kasking ka day talag, chismis tiyambaw. Nay, anya ti imayam, tuyang. Ay na umayak la makisarsarita ken kamaray. Awan nga minti maaramid ko ijay balay. Agam siya ado ti aramidak. Kas makita may, agdaldalusak dito likodan ti balay may. Ang agin ina na aklaan. Oray agsarsarita talata. No kayat mo akad tulungan kan. Ay, saanan. Malagsarsarita talata nga rudaw. Maipapan iti anya ti pagsaritaan ta? Nakitam ka din ni bakit anang. Apay aya? Nasairak iti panagsasauna. Kuna na may salaan ka na iti pandiling ka. Inuyaw nakmutan. Kay saan mat akas ta ti ugali ni manang andang? Nasingpat mat day jabakay. Ti ko nam amaray. Ngem na laing amang sair dayjay. Agasam, ta inuyaw na pa'y ti blusak. Anagado ka no ti mansyana. Day takadisuot mo ita a blusa? Wan, maray. Katwan mait. Nagadumot nga min ti mansyana, maray. Anya ngay dagita na imansya. Oray nga rudla ba akat saan amaikat ti mansyana, maray? Kahit? Anya ti kayat mo nga ibaga maipapan ka ni manang anang. Awan mo't kit day.
Day talaang ta makapasair ti panagsasaw na. Ako namlan asino akapintasan. Ha? Kore beto pa'y mo lang po. Ay na, Maray. Amangan nga may no adda na isawang mo anak kasairan na. Iso arinis bakan na ka. Huh? Awan mo timbagak amaday. Takas iti pagaamok. Nasingpot ataon ni Manang Aneng. Kat timakunak, lagi pa, Maray. Taamangan kit dimot no adda na isawang mo amaday. Iso abinalos na kalaang. Naimbag pa ni Tata Simon. Tanaragsak iti biyag na, Rigor. Apay ayan, Jepot. Nakita ka nga raw, nagkipkibin da ka ni nanan nang. Nagsweet da. Ket no adda relasyon da. Makaisamak nga ro na makakita ka na kwada. Imbag da pa'y Hangam siya ngay. Awan ka kibkibin ka. Ket agaram ka ngamin Diyak kayatan ti agarap. Taure sung batan nak ti may sa abalasang. I-break nak tumat laeng. Wano saan? Umadayulatan, adi pa agpakpakada. Kat saan nga agsubsublay? Wano saan? Isukat dak itibak nang. Ay, kaasi kamot nga ro Wan nga raw. Anya nga iti amom, no dumteng tumat lang ti babae, haparakin ka. Ay, sapay kumaa. Hangam, kaanong tungay. Amangan no dumteng to, inton lakay kam, akas ka ni Tata Simon. Ay, inton jakon makabal nga agtrabaho. Anyamot tang. Anya nga rod no kasta tigasat mo. Ay, anyamot tang na kinamalas ko no kasta. Nagsamot tang. Nay, apay nga adda ka, Jipot, anya ti bagam. Kuha ko ma, kapitana. Agbakasyonak ko ma. Mapanak man inja Isabela. Iti ayan ti kasinsin mo. Wen, tabarang inja iti pakasarakak iti kaparagpag ko. Ala sikat ti makaambaw. Kahit, asino nga iti mangbantay iti balay mo? At damot ni Rigor. Kunak nun ni Marituyag. Ay sanin, kapitana. Nilatan Rigor. Sige, agbakasyon ka, no day tati kayat mo. Una, kapitana. Ayun gayam. Kaano nga agsubli ni kapitan? Mabalin nga inton umay alawas, takas tamot ti kunana. Ala agsubli ni kapitan. Kaya siyakman mo ti agbakasyon, kapitana. Wen agsisinublat kayo nga agbakasyon. Wen, kapitana. Tagbakasyonak man mo. Tainak agsapol iti asawaag. Kas kalakan ni Kuwarog. Alang rod, sapay kumata iti panagsublem kat addanton kaparagpag mo. Sapay kuma, kapitana. Kita mandagi dya alakay kin bakay tuyang. Agkibkibin da. Kasla da bakit anang kin lakay Simon. Wen, isuda. Papanandangay. Aguri ka. Kitain ta, no pagturungan da. Naana, kaslag turong damot iti kalidaan. Hayway, anya nga taramidin da dita. Bayam ida, mapanda nga taagde dita kalidaan. Dita mo't kalidaan nga agpaiso ti papananda tuyang. Wen nga agpaisaw. Ay sus. Umay kabadan, paliiwan ta ida. Kitaan tanuan niya ti aramidin da dita kalidaan. Ay nga, anya ko mataramidin da dita ngay. Kahit agdit na nga round, di siyempre, adda lips to lips ama pasama ka. Ay sus. Bakit kilakay dan? Ag lips to lips da pa'y lang may. Lips to lips anak to, pa'y badaw Na. Malaintan. Agpaliiw ta, no anya ti aramidan na di takalada. Ay sanay. Kita intangarib ti aramidan na di takaladan. Ha? Tapay adita tinagturungan da. Ala, intan ba daw? Ay na, agsikog pa'y nga ta, ni bakit anang. Ay no anya laditan di sasawag. Ay agawid takideng.
Ayandan ngay pa daw. Awan damutan dito'y nagturungan da. Agawid ta din. Dayawid tan to'y kamuti a kinalit ay di uma. Saan? Sa pulen tano naglemengan da bakit aneng kan lakay si Maun. Kaya't ko makita ti aramidin da di taon. Dang ka talaga niya. Ala, sa pulam ida. Angam siyak, agawid na kaun, tamabisina kaun. Aguray kabiit ba dong? Iyay. Ta sa pulen tapay ida. At dadalaang dito'y. Naglemeng da siguro. Taamudang at data. Ay, taktak lang day tatuyang. Kin may sa, awan bibiyang mo kadakwada. Ala, intan. Duray man mamin anong agsikaw ni bakit anay. Kanya kumangit ti bibiyang mau. Wen maray, pudno ti imbaga. Saan laang atin ijer ti agkibkibain. Agraman bakit ken lakay. Da bakit aneng ken lakay si Maun. Anya? Nakita mi ida nga agkibkibain. Nagturong da iti kaludaan. Kaludaan? Sinurot mi da kin ni badung ka. Ngam nagpukaw damutan. Anya? Ay, Na. nagpukaw da kidain. Nadlaw da siguro as sinurot mi da. Iso ang naglimang da iti kastawnay. Da bakit anang kan lakay si Maun? Nay, agpada dagi jay abalo Un nga raw. Na. Anya ti katawaam? Kaya't ko nga rod ko maamakita. No anya ti aramiden da ijay kaludaan. Na. Ngam naglimang da din anaimbag. Ay. Agpaiso ka di, day ta ibagbaga maray. Un mari. Ay, sana all. Apalam ka di ida maray? Un nga road. Ing ka mo makiday ti ijay kaludaan. Gusto man langan day tamare. Bayam idan. Ay, bakit kan lakay dan? Aramidan dati kayat da. Na. Ay, unay ko dagijay bakit kan lakay. Awan sigurot kwartada. Tayjay pa'y kaludaan ti pagditanda. Maray, ang mga no nagbidot kamot iti nakitam. Anya kumangay ti aramidan da ijay kaludaan. Anya kumapay, di aglips to lips. Na. Ay, sana all. Na. ay awan maun marikwa ng kukwamlat umapapalaun. Un nga road. Mala, magsapul ka mo iti kadit mo ijay kaludaan maray. Tapno saan ka nga umapapalwa. Na. Nasaya at ba tada kayo dito'y tersena ni Kagawad Kwanang, Banang Kentuyang. Apay kaday bakit anang? Wen nga agpaisaw. Adda ka di ibaga manang anang. Kaya't kulaang nga iklaro kada kayo ti inwaras ni Tuyang. May papan kada kami kanila kay si Maun. Kantay ko na nga agsikugak taon. Na, anya ti saan apod naw iti inwaras kaw bakit anang? Ay na, imbes ada kayo ti modelo kadagiti agtutubaw, ngamda kayo mo ti adda pa kasarsaritaan na. Apay, anya ti narami jaw iti kaludaan Chismusa ka talaga Tuyang. Napanmi sinapol dagiti apo may tanagturong da ejay turod. Kanalingadan kamin iti nagtatayag arunaw, iso ako nam adida kam nakita. Kag nakaholding hands kayo. Anya kumangay. Gagangay na atad da relasyon may. Awam madakes na nga oray naka-holding hands kamay. Ay, winmat nga agpaiso, Marituyang. Anya ko mati madidita. Kan agpada damot abalaw. Kan agkalay sa kamin taon iti mabiet. Ngam saan ka nga imbita daw Tuyang. Ngamain, chismosa ka. Ha? Ala, baliwam ti agistorya ka dagiti kaarobam Tuyang. Nga awan maday nga inaramid mi ijay kaludaan. Tano saan? Idarom ka. Sa bali ti panangipapan mo iti panagturong medjay.
Kit day tadakas apa nang ipapan mo, isumatan tiing kasinarsarita iti kaadwan. Banag apa kadadailan mi ken ni Simon. Ay ikwa manang aneng. Labid ka talaga. Ngam di mo amaw ti lablabidam. Napanan ni manang aneng, Marituyang. Ay, saan ka kano nga imbitado iti kasardakan nila kay Simon? Sapay damag ko ide nga ano ti baboy, kan dua abaka ti mapartay. Aya. Ay, nagkuna nga main. Anapan mo sinarsarita kadag iti tattao, anapan da iti kaledaan. Agpay sumo nga main. Nagturong dala iti kaledaan, ngam sabalin ti inwaras mo, taag sikog taon ni bakit anang. Kahit anya ngay kumati aramidon da ijay kaludaan. Ay na, Marituyang, di mon ipilit. Ta saan nga rod apod no ti atap mo nga inaramid da ijay kaledaan. Napanda ijay, ta sinapul da dagiti apuda. Ngamen, nagturong da kano ijay turaw. Rason dala da ita. Talaga kit di ahusto ti atap ko, Nagturong da ijay kaludan. Napanda nag lips to lips ijay. Unay kamat ngaminan, Marituyang. Di ka lang amin agpampanunot. Anya nga ita, pagmultaan na kanimanang anang. Ituloy na nga tati ko na panangidarong na kanyak ijay barangay halmaray. Wen nga raud, kat apag isuntaw, nga danton ni Kapitan. Anya amuteng. Unay kalakat ngaminan aya, tadi mo makontrol day tangiwat mau. Kwa nga main maray. Ay, masurunak at talaga kinibakit aneng. Anya ko mati pakasuronam ngay. Kat sika mati imuna anang sair ken kuana. Sika mati nangaramid iti parikot mo. Dayjay tumot abakit aneng. Kunamlan asinaw. Aday ta ka man ako nakon. Ay namaray, tiket di aramidam kat inkakasarita ni manang aneng. Agkid daw ka iti pamakawan na. Kastalaeng dayta. Kasanon ngay, no ipakapitan naklat ta. Iso nga rod nga ingka makisarita. Day talaang ti pamuspusan. Kuyugan nakman ang makisarita kinibakit anang badawng. Tagkid dawak iti pamakawan na. Ay, iraman nakmanan dita parikot mau. Tulungan nakmutan na, kasla di nakasawa. Saan ka tulungan, no kasta parikot? Ganabo ma. Ay unay kan, di nakpay kasyan. Kasyan ka, no saan kumakas na tiramid mau. Bagbagaan ka, mate. Nga mas kay kayat mulat na timang pardaya. Saanin ba daw? Saanin ang maulay? Iso ako yugan na kumaamapan makisarita kinibakot ano. Ay, ingkalat ta siksika. Saan ka matulungan dita? Mabainak ka talaga. Ay, awan oras ko, nanatuyang. Saan ka makuyog? Agrub-grubwata ko. Agbakasyonak ngamin ija Isabela. Kuyugan na klabi ito na. Apagbitlaan mo. Awan oras ko. Ingkalatan asiksika. Total, gapumat laday ta iti aramid mo. Anya ka matanjipaw, di nakpay tulungan mo. Agrub-grubwata nga ron na. Ala, ingkayaw. Tado pa iti aramidag. Sakbay nga agbiyahe ak. Di naksingaon. Mayak manang aneng, tada kayat ko nga ibagakin ka. Anya ko mati umay mo ibaga, kat nakaikadeng ako na pagmultaan ka gapo iti kinachismusam. Pakawanan na kumamutan ama ng aneng, kinapudno na, apalan ka nga main. Gapo tabak bakit ka nga adayong iti siya. Ngam nagpipintas payla ang dagiti kawas mo. Kankas ka payla balasang, gaputan na pintas ka paylang. Kahit, anya ti kayat mo nga aramidan. Mabalin ka day apakawanan na. Kat saan nakuman apagmultaan. Ikaray, saanin ang maulay. Nagalas nga min ti ugalim ka. Ikarek manang aneng, saanin ang maulay. Pakawanan na kumaa. Ala,
Ay, nagdisnudo ka ngay may agkid daw iti pamakawan. Sige, pakawanan ka. Ngam iti kanito nga inulit mo ti mangdadaal kanyak. Dakdakkal ti multam. Taaramidek ti amen, tapno agmulta ka iti dakkal agatad. Wen man ang anang, ikarik, saanen a maulit, saanen a talaga, promise! Ay na toyang, agyaman ka, ta pinakawan na kanina na anang. Ala, agbalbaliw kan, tapno mailiklik ka, itimulta. Ala, sigay! Ditang tinagipusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Triple R. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangat.